Marga perubahan di Medanong. Dulu itu Patu Pogol Parforbo Sibulang Batu. Jadi di Haiman yang mula non ima di Parforbo. Parforbo kita tul. Ima parhuda-huda marsano masuk manorsa. Jadi ya ulah non di Haiman yang di Hadulim. Ima siapa parhuda-huda. Alani manus rohanami. Pian paparan parhuda-huda hasuhutun yang di ulah non asa hamuma anggil nami. Marsano mas do manorsa. Nagay para saut manang persinabul diulot tay banginon langsung ni manang tumarsu. Jadi melihat mak direzei dongas cauta nami estem dom soroka. Halo kayo no. Mai sedo baru pemain dari jeremi dongas cauta. Pasatami artiken tu rezei dongas cauta nami. Mau lihat tema dia mau suhut nami purba. Sungat takas na kanide bigay kami katamu na siya bona suhuton. Sonari kokon supaya mau juju siya dusa dinna. Nung ada di kami di son jenis tem dosroha sesuai doa bobo na udari. Jadi nama sa dihut na namion amang suhut nami marodok soalon nama sa dijawab kana tua-tua. Siya tengah-tengah stem saya dong siap kami seksi adat nama ni Roy pengonom mula raja. Jadi sama ni mau kasat mau menurun tu kami, orang tu tiga menuai di son seksi adat. Jadi pasal tay mak, tu kamu, pulang. Ahora tema di pengurus namin, pinasahat muna tu seksi adat, apalagi yun. Ijaro kami may magdungan maulate. Ngayon kita seksi adat, bagus nirawa kita. Alam mo ito sa audio tulog. Jadi nas merata. Ahora tema, jadi ngayon yang mo bona asuhuton, mono kami siya nestem nestroha, maradi kami, lahu maniray hamu, lulawam na lahu siya tata para dito. Sinubuti na. Mau lihat mak direzei rezen dong cauta nami estem dom soroka. Jadi makatay mangita rezen ni dongas cauta. Gabi, Mau lihat mak parjulu tapasa tuduhat tapat dengan bahasa anak hasil ulung irohana marai pasuk kita marnatapak di pogun yalaman ni amanami na umbustang dito nga di Beges. Rezen ami rezen do sauta. Molo ma dua dulu seren do dua somon amanami na holong yami di Beges na bustang samari. Cuma dia mana masa di bekamu amanam rezen do sauta di utato. Ima tu suku-suku siya kami kasudan marga berubah tirahamu kami rezen ami. maulati ma diluhatta. Alaki man ang dihamu bonang asuhuton. Ginamangilo hamu panlayas sa tumastahutan. Bako na din, dalido tikas na, dalawlina. Nuwait dihamu bonang asuhuton namin. Malawin na sa tunapopat, daminamata, didaroha. Jadi manang nasungod dia diulaw ta, nalaw kapatayot ta. Tuksirang bemanis di pasata mo, bakpoladong pola pagpalukon, nung may sino ni Sudi, imas siyang paniraw siya dumasaw. Mau lihat mak direzei dongas cauta nami amat terezei lata suribare. Jadi kami petong marbuwa mama amang reza. Lebih kurang sebulan na lewat di amanami nang bostang dito nga di Beges. Nunga hurang kesehatan na amang raja. Alay hubot kami do tu rumah sakit. Alay Tuhan do napasauton sakat na di tanggal 30 jam 12 natu hari marujungulu ma damangon di rumah sakit. Jadi di sialan lima amang raja ginak suri pada
Itikyon huda kami amu reza no sautanami. Di bahasa auto atarodo di amananyo amang reza. Saya puru, saya anak. Dalam nunga mapahupusian siya anak, dalam mapahupusian puru. Dari di sana ni Raja Nami, Raja Nama Saudara, isak kabi rohanan. Dalam rumah damangon, 76 tahun. Jadi di sana ni Raja Nama Saudara. Nunggu jembono nahinan inang nami. Puru silelai. Kupataruh kami nama saya itu bonan pasugi. Dari di sana nima Raja Nami di sakami roh nami. Sian kami hasubuto. Marga pulba. Aneng sudah nota dari maksud. Pulau sahur madua ma Raja Nami. Raja Nami Soka. Jadi sonima Raja Nami. Pulau sahur madua ma. Aneng sudah nami. Jadi maksud di pertuan ni amanami nawalong naman. Buti ba Raja Nami tiroy amman. Maulate ma di kamu bona hasu. Ada nunga itarias kamu sawang pinoperni mata purba nombostan di poduman na palatikyon. Maranak berburu jalan marpahopus yang anak marpahopus yang buru. Jadi malu hamis yang dengan sahuta. Ala si sada suruh dohita sama dia na di loga sa rohamunay si chulu pinauli lo na rin kon dohagi siya dumasahota sila bodi ma maulate Ma tirajay dumasahota dari Raja Nami Raja dumasahota bisa lumut na orang ni loga nami nungangan lulubi sa lumna dilot tananay pagbuhat lagi Lo sorba juga dia itu. Kau mana Raja Nama Saudara? maulate ma ala naun tikok itarias tus kaluhut siyan dumasahota ngani do siya tulang hula-hula wala-hulang nangyari itu lulurot hula-hula ng mga barang itu hula-hula ng koso termasuk do tinagyan buru ng mga lupang hingga ulang nasugod ulang sa natura. Jadi ninaroha dia mo na hasugutan kaya sa kanuma dia sila honot na nasugod yang asa hakijay. Mananggi po na siya magpanukod jadi malamang nahura man iyon buhay man no ditiroy na mas kahuta pero muli kung hindi tulak ka do ulang-ulang ka tasong na siya na mas kahuta. Gabi dalam horos ma Raja Nami Raja Dokter Nami di mana riamu di kami hasil marga purba. Jadi harus menunggu konsep manang naung bestaya minaki di bagas nami Raja Dokter. Di hari maksud maupun ma damangon na warong ngayon jauh-jauh na subinukan itangan na jam 10 debat. Dan 10 debat ma Raja Nama Saudara. Dan anak korban nami di abang pemuda mulia nami nasian HKBP Desa di nalau pasahat bukan calan kamar subut ba pastor nami ikon bukan di pemuda mulia nami mah acara kamar subut Raja Nami nasian pemuda mulia baru be asa di pasahat tulang nami no eret na hopa tu pasal model ni nama namin ng Sogodo. Dala menurut sipul di Paduba Pangulan ni Ulia kulot ka di namuhay sugot baru kayo basta tanya kaputian on tu tulang namin lupa tulo laos disiman nong pasal mo tulang eret na hobar
di persormoton ni aman namin nong sormoto. Duksipul tulang namin lubeturga. Totong ma hubasat kami partikian itu ula-ula namin silay. Jaya morong sipulan ng ula-ula silay. Naharap ko na namin direte ito masota namin STM do Soroka. Totong do di si hamu manaw-nauri rete do masota. Baru mangaku mahami anong paku manok tulang tuhami dari mangaku mahami hasunto magkabuwa. Tasong ni mapagtodingan di leon mopo rete do masota. Dari marunong sipul mopo tamango bilo-bilo na subidukan tangan na mangilodik mahami sa tokin keluarga. Acara keluarga masa tokin ibe unang pola niling adewang suhu tadi. Aku rumah waktu asal dia boy sipel no suhu pilota udah sama dua dia masuk dari marunong sipulan no di acara keluarga dari langsung nado ke Raja Nosota. Dari mahuwasi mahanyan nong Raja Nami Raja Nosota sekaligus mamajar jujur mulu ni damang na usorma ito. Tuksipulen nong mabuat tuligot ang mahami na marami. Asuhudo magagruba ima pangalapa do panabol. Duk selesai ngoni anong Raja Nosota baru gue maju mahami tu tulang nami tu baturuan perjodoh tu hula nami sudah lagi. Kami kau bisa tu kona tulang kona nyari tulang dulu sa tu hula nako. Orong sipul isalu tong jam sere matapain yang mas panganan nanti Raja Nami. Dari modong tabutik nong di permanganon bagus nong itiron ya kaulah teron nong ada Raja Nami. Dari moro tukso kirian nong masuk ke bejak kahorong di udah di permanganon buksi pula nong harus panganon nami manusia hula-hula nami dia kena masuk gitu. Jadi di sini sipul mangaran no, jadi harap purana dia mana ni kamu dari Uri. Asa baik kamu manong tangi yang sipul mangan, anak kamu dari Uri jadi sedake. Jadi kalau duduk sipul tangi yang sipul mangan, tangi detik di mana ni harus mutu sadokin ala Majalo haroro ni akka nama kolongero tu kami majalo panguruki asu kami asu. Jadi menurut sipulian nong ba buah malari kami mah di haroro ni nama kolongero tu kami ba majalo mangani muse di haroro ni bulan-bulan kami naso masuk dulu. Dari menurut sipul ano terus na di hula-hula namin sa simado di buru namin ba papuhon ma tulang namin siwag ni manusirama mo do hula-hula sila lagi papuhon hata nauli hata narin katuwa kami ay suhudon baru duksipuli papuhon pinasaham ma tu panghula ni Huria tarso ni makotse ya kami ay suhudon magapuluwa Raja Nosota. Dari tulang betul rumah napasabog to namin nang sormo to tulang. Dala hula-hula sila lahi totong mabuat tanya kamu anggit to ka tiki namang ito rin namang inut pinopar ni damang nang sormo to tu hibas na tu gabena tu anak mana tu anak tu burung kana tu burung. Langsung ni pagkiran namin di hula-hula namin lelay. Jadi
Iya si patupao dari marsubut di perserbuan ni namangon patupao nami lo raja nami raja masalta si gagak duhut manang lo butubur asal dia matubur pakorasa panggariyo tu akar namangyo di pinopor ni damang ng sorong batuan jala na makubesi aram lo guruna guru raja nami masalta katerima istilahnya zaman sonarion alai na prospero anami di amura jan nama sahuda nama ni roy iuleron ikon amuro raja nami talumo di nama si pangano nanong amuro na pangasal kami raja nami nama sahuda sian STM besro dala perjabaran pasaton nami ma tutulang nami lubaturuan tulang tobo tulang nami lubaturuan tulang tobo hula-hula nami sila lahi tulang bolake tulang bona bisa luhut nama di horong ni hula-hula nami ya sobaman pasaton nami akatulang diragai dengan saudara nami Toma pasaton namin no siya tulan doho isu raja nami raja itu masuk nami STM dosro boru bere itu dari nami selugna tanggalan rukun ma pasaton nami tubur nami tubur sude rukun berbagi tubur sude Tong lima di pertempuran nagui umat Cepani di pangulan Yulia nami pas atom nami ma dapar nagu di pangulan Yulia nami do saluk na baca kabung-bunguan dapar nagu ma raja nami dari tersingok tuh hasatan nano mangiro tikti manida di partikian on Laos di haloro ni hula-hula manong pasatani kabar na obat tu tulang nami hula-hula nami sudah orang ni hula-hula nami oleh ade mah sok-sok ni mah di tulang nami beturuan doh hula-hula nami silalai Walau tupe tulang di haloro munayan nong pasatani bisa nagajar manang daw sihol tuhamuna tulang nami do hula-hula nami ulos gari kalau siya tulang nami do hula-hula nami sila lagi aku wanasihani ulos siya kamu tulang do hula-hula nami sila lagi alay mo ulos siya bona tulang satu hula-hula na poso lima ma akatulang na tulang pasado muna siya bona tulang satu hula-hula na poso tapos lima Panginoon namin siya namin asudon magkakurba parjolo ma tutulang betulan lagi Kini do kamu nak mulai batasi ba las norma nami di sini so ni mah atas ya kami sudah buat ni mah tu bona tulang nami bona tulang si mamora gawi dalawaras bona nyari lu beturuan do hutasai gawi dalawaras hula-hula nama-nama lu betul gawi dalawaras tulang robot nami 1 juta Ang kuhamis siya tulang robot gawi dalawaras ada hula-hula namin na po so kulto gawe jalan horas sama buru gabi ma tulang wari sa nami maulo diak ka ulus pinakin nga itatorang raja di hula-hula sa luna
gawi jala horas mau tulang do anti roya umahami belajar dong sauta ya arang pina orang belajar nami anti roya umahami Nolak tema. Jadi ala di lokok kamu pukamulan ni Huria ditutup sianon. Baik karang kotok tiki dan tiga asal boto amat pukamulan ni Huria menyediakan waktu. Kapatannya saat studi kaulaon dan tiga masih pasatun pukamulan ni Huria. Kira ini mau rasa naurang. kurang lebih jam 3 no. Ang nagtagtulo, ang nasamopa, pasat luwato amat papamulan Huria. dari melihat ma rejai dong sauta nami nato rin dok ni rejai dong sauta nami alai udo inna roha rejai dong sauta kurang lebih no menjawab nak kurang lebih atau ni mah jangan pas atau nami bukan mulai ni Huria agak bibi sudah duk saya pangkunan nong tulang nami do belum dan nami kami nggak ada nami Nga jadi nga sikok bet. pasak madu pasak aku mah hata nuli hata nari kan hata panjang royo siap rejen nong sahuda katulakta dulu Wah, akan ikut na siya ko na. Dos warat apa? Wala ito ba? Jadi dos warat tadi namin. Tama daw kita madok mo natin puji-puji itu Tuhan ta gigo di matanya yung isuli kasih lo tolong mirohana lo peto to beliau kita mangai baso ima di ulau ria raja anak sakap ni hami hasutot tua ke are bersugut saya di pasal tua tamai sakap doh rencana nami kalau tetong doh nami Tuhan muna akan dua nami tulang nami hula-hula bola tulang bola diari tulang robot hula-hula na tidak doh so kali hula-hula na poso dohot si badua ni burung nami tari mobi diraja ni doh asal itu nami atau buat kamu orang kita yang muna luipas nami muna ni hasuhuton tidak mangulahon akka nau takare mobi sinakpi utang na pinahon nami Tuhan muna kamanya oleh digurang marulah-ulah udah kami Tuhan mo tidak kamu do tiki mo na naarkay roh kamu di kalau kamu disuruh kamu do ormin na holomi